جميع عبد الله وذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله وانا بنا يبتماني عبد الله جمانيا قابي نينغا تريا منير واتي يبتماني ياتما عبد الله. ومرت الأيام وجاء أجل هذا الشيخ وتوفي بعد أن كتب وصية لأبنائه يقول فيها نويتا وكسيرا نافا وأجل نمجرا nga amaze kuwandiika ekiraamo kyalekedde abaana be. Ekiraamo ekyo nga kigamba Abdullah yarith wa Abdullah la yarith wa Abdullah yarith. Abdullah asika, Abdullah tasika, Abdullah asika. Kati agamba wa indama qara al-ikhwa wasiyata walidihim waqa'u fi hayratan shadida. Webasoma ekiraamo kino kyabewuunyisa nga tebamanyi kyakola. Omuntu ali hayran ye muntu atakola ki? Hayrana lahu ashabu yad'unahu ila al-huda tina. Kati li'annahum lam ya'rifu man huwa alladhi la yarithu minhum, tebamanyani ataina kola ki? Wa ba'da al-mashura was-su'al qila lahum an yadhhabu ila qadin fi qaryatin ukhra urifa 'indahu adh-dhaka wal-hikma. Webuuza ku basajja bakulu oba abantu b'okukyalo n'okubabuuzabuuza yagamba ayinza okubannyonnyola atasika. Qadi ali ku kyalo bwekiti ne bwekiti, mugende eyo, omusajja oyo mugezi ate ayina hikma. Faqarraru an yadhhabu ilayhi, ne bakkaanya okukola ki? Okugenda. Wa fi tariqihim ilayhi, baba genda wajadu rajulan yabhasu an shay'in ma, basanga omusajja nga ayina kyakola ki? Fasa'aluhu amma tabhath, ne bamubuuza sebo noonya ki? Fa akhbarahum ar-rajul bi annahu jamaluhu taha minhu wa amma idha ra'awhu fi tariqihim. Nti enchi aljamal enchi engamia engamia ye emubuzeeko n'ababuuza nti mugirabyeko. Faqala Abdullah al-awwal, Abdullah sokana agamba hal huwa a'waru, ayina eriiso limu? Faqala ar-rajul na'am, ebadde n'eriiso liki? Waqala Abdullah ath-thani, Abdullah okubiri n'agamba hal huwa aqtabu adh-dhayl, omukira gwayo gubadde mukutufu nga gwa kitundu? Faqala ar-rajul na'am. Faqala Abdullah ath-thalith hal huwa a'raj, ebadde nnema? Faqala ar-rajul na'am, namga iye. فظن الرجل صاحب الجمل أنهم رأوه لأنهم وصفوا الجمل وصفا دقيقا. نروز أنت باجرابيه kubanga waji wasofa oluwasofa lulirwe nyini lwebadde naro. Fafariha nasanyuka musajja watu waqala lahum hal ra'aytumuhu faqalu la lam narahu. Mojirabyeko ne bamugane ate tujirabyeko. Nagamba fandahasha ar-rajulu minhum wa qala lahum antum saraktumuhu, sajja ne yewunya nabaga nti mwa bagikoze ki? Wa illa kayfa araftum awsafahu, madagede mujani fanana weti? Faqalu la wallahi lam nasriquhu, tetwajibye. Faqala ar-rajulu sawfa ashku lil qadi, ngenda kuba wabilewani wa qadi. Faqalu nahnu dhahibuna ilayhi faltati ma'ana, ndi otusanze naffe gye tukola ki? Gye tulaga tugende ffenne wani? Ewa qadi. Wa indama wasalu ila al-qadi, bebatuke wa qadi talaba minhum an yastarihu al-layla. Qadi nabagamba umuremu ekiro ekyo min ana'i safar, olwokuba nti baali bakoye mu luki bava wala. Wa fi sabah sawfa yanzuru fi shakwahum, kumacha agenda kutunula mu nsonga zaabwe zikoze ki? Ezibaleese. ثم أمر القاضي خادمه أن يقدم لهم العشاء. قاضي mumbera yo kwaniriza abagenyi n'agamba omukozi we abaweki ekyeggulo. Wa amara khadim akhar ay yuraqibahu, n'abateekako omuki mbega, n'abateekako omuweereza omulala naye nga ye ali mukuwuliriza biki bye bagenda okwogera ekiro. Wa indama hadara at-ta'am wa nadharu ilayhi, emmere we yatuuka ne bagitunulira. Qala Abdullah al-awwal, Abdullah sokana agamba inna allati khabazat hadha al-khubza imra'atun hamil fi shahriha at-tasi'.
omukazi yafumbye omugaati guno oba emmere eno ali lubuto ate lubuto lwa myezi meka myezi 9 banavuka bali bewunyisa otegera nga boogera ebintu naye nga wewunyenge gye babyogeramu kale wokubiri n'agamba Abdullah وقال عبد الله الثاني إن هذا اللحم الذي قدموه لنا هو لحم كلب eno nyama ya mbwa gye batukoze gye batuletedde walaysa lahmu ma'iz si nyama yaki si nyama ya mbuzi wewavudde okwanuka ono sheikh ende nyama zaawo kano so otegereye embizi ku yembuzi naam وقال عبد الله الثالث إن هذا القاضي ابن حرام ووصلنا قاضي مwana waki mwana wa haramu agendo tulamula كل هذا والخادم يراقبهم ويستمع إليهم دون أن يشعروا به ngabyo babyogera oli abawuliriza naye nga tebamanyi nti waliwo akolaki ثم أخبر القاضي بكل هذا في الصباح wakira nanyumiza قاضي byonna nga ebyabadde ekiro وعندما سمع القاضي حديث الخادم عن العبادلة يجمع يا عبد الله سوى شيء قد عبادلة الأربعة وربع صوي بيتبع عبادلة الأربعة موامني عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن من ندى عبد الله بن الزبير عبد الله ابن مسعود تبامو باليا عبادلة وركبي أنتي مياكا جي يري مكورو بانوغا same age kanira icho chechaura Abdullah nira ugina muri waza hadith kasabaga anti hadathana Abdullah otegera butegezi ibn Mas'ud kubanga ye ayawukana mu bali abana balina okwongera ke erinnya liri mwawula osegedde eyo faida mujitegedde kati ibn Mas'ud tebamubali mu abadi al-arba kati wano balibo basatu agamba wa indama sami'a al-qadi hadith al-khadim 'an al-abadila nada at-tabbakh naitachi at-tabbakh omuchi omufumbi wasaalahu amman a'adda al-khubz namubuzani yategekedde abavubuka bali omugati wano bategeeza khubzi abali bawadeko munsiza abawarabu zibanga chapati zine zaffe eze Uganda nero akuba ekyenjawulo kuzozo ziri ziba siza buto nga zine zaffe just bakwatangano ne bagikaza je bayita khubzi kadego khubzi tolowooza guno omugati guno ogwaffe gwa bread bategeeze ngane eyo bo bagirya nera bagikoza buki n'ogule mmere otya bagikuweerako yabwerere osegedde nera khubzi yaletera Bashiri okuva ku bukulembeze kyekyokulya kya wansi omuntu wa wansi kyasobola okwakisesinga kasa kigenda waggulu omuwendo gwakyo omanya economy egudde nga olaba wano singa ekikomando ekikomando si emmere ya Uganda gye bagamba eyo omuntu wa wansi kale ekikomando kekirituuka mu mutwalo Allah waliwo abawangaziza simanyi kiribeerawo simanyi ebyo sibyogedde seeka naam kati kale no khubzi abawarabu bagiteeka nnyo ku byokulya byabwe nereetera kuba yabwerere naam kali namubuuza ani yategekedde abavubuka be ekyokulya wa indama sa'alaha alqadi we wano badde ngenzi walala fa akhbarahu anil mar'a allati khabazat namuga nti waliwo omukyala gundi gwe nagambi nakola ki nabafumbira wa indama sa'alaha alqadi an hamliha akhbaratuhu بأنها حامل في الشهر التاسع ويموبوza omukazi oli nera agenda okusanga nga olubuto lwa myezi 9 kati yategeera nti lwa 9 nakyo tugenda kitegeera wano omuvubuka oyo yakozesa bwogoki okutegeera ndi guno omugati agufumbye tabadde na wuzu naam kati agamba fata'ajjaba al-qadi kayfa arafu annaha hamil وهم لم يروها ابدا niyewunya bategerera nti ali lubuto nenga tebamulabanga lwali wantagambe annaha hamilatu ngade mukyala lwaki teriyo musajja afuna lubuto toba abagamba hamil tebaga hamilatu ahsantum naam thumma dhahaba alqadi ila arrajul alladhi kullifa bidhabh nagende omusajja gwe bagambye asali wasaalahu amma dhabahahu bil ams namubuuza wasaze ekyeggulo